hallerden kutlu yolu var. Ahir zamandan kutkara alırday bizden birgine ferma var. Ol bizden ferma. Aşığız. Bizden telefonlar 666 13 13 13 Pятница. Stop. Var mı bu? Bu reklama bilen biz bir kimni de ışandıra almayacakpız. Birinin de izüminki yok mında. Tak, neşegende men bu reklamını hazır TNV kanalına iltip bereyim. Totarının birden bir kanalı. Bunu TNV tөгел, NTV'da almayacak. Tak, ko'rsatali, narsa tushirdik biz anda. Narsa bu? Tobit, men sen aytdim. Tosni zo'rroq al dedim, qizil tusda bo'lsin, suga balchiqni ko'proq qo'sharg'aydi. Bu narsa urman что ли bu? Ha? Susi bu тоже неоправданный, ishlanib bitmagan. Busi narsa? Narsa bu? Men bit sen aytdim, urmanga barib, iman sibirkisi bulg'ab turganni chirtirga kerak dedim. Senga qiziqqina kerak, beraman birini ko'zingga. Kstati, mana bu sening ma'nasiz tovushingga kelganda, "Axir zaman" deb yilab turasan bolalarsiman. Buning bilan bir kimni de qarmoqqa alaktirib bo'lmayacak. Eleksa shul qortqir abi-shabilagir, ularning tiyinlarini pishog'imni qirasan. Nek borda ibati bitindi. Telefonun ayta, kishilarni qo'rqita. Даже mana mening bolajinima xatli qo'bardi. Narsa bilasan sen, titibosh. Sening bolajiningga firmashi bo'lmaydi. Kelali bunda. Xalq baka oxir zamanni kutganda, bizga shuning bilan foydalanib, aqsha ishlab qolirga kerak, anglaysizmi? Bilmayman. Bu tovushni balki nindedir birer populyar kishi aytirga tegishdir. Ul tovush shunday bo'lsin-ki, ul tovushni eshitgach, butun xalq bo'lgan aqshalarini bizning firmaga ko'chirishlik bo'lsin. Может, Oyдар G'alimov? Yo'q, endi Oyдар G'alimov, ul bitinde deputat bo'ldi. Eğer Şamkay bo'ladi deb aytsa, "Her yerdeki chatlar, alilar, abilar, babaylar, sirdaşlar, qirdaşlar, çedersler, estağfirullah. Ijmoqqa biletlar olasiz, meni martdan borasiz." Yo'q, barmay, bularning birisi de tovushi ishondira turgan tugul. Olaysa, Elfiya Afzalova? Elfiya Afzalova? Şamkay. Qarali. Kstati, ularning qaysisi uli ul? He. Qoshina qaraganda Şamkay ulroq. Da, senda logika. Qarala bay. Может, salavatga ayttirib qarargadir. Salavat aytsa, bütün xalq ishonashaq. Ну ты, брат, гений. Qara, sening de boshing ishlay boshladi bey. Как раз aning Kamal teatrında konserti bora. Biz shunda Batshumok kirib, reklama qog'ozini qo'lina tuttiramiz da, o'qiganin shipirtqina yozdirib talashaqmiz. Agar da o'qimasa, Eshik o'qimasa, idandan jiyib o'qib bitali zapiskalarni. Qo'lina tuttirganni o'qir. Ketirali reklamani. Mana bay. Narsa yozding sen endi? Hurmatli millatdoshlar, tezdan oxir zaman oshig'iga. Oxir zaman oldidan mana shunday aldaqchi bandalar ko'payirdi. Ularning ni so'zida, ni amalida haqliq bo'lmas, yaxshilarni yomonlikqa undirlardi. Shunga ko'ra ongli bo'lg'iz kishilar. Nuka atiragalem, borg'izalim bundan chiqib turg'iz, bar. Ey, baba. Arg'iz bundan, bar. Konsert baba, konsert. Kimsin bu? Barg'iz. Bu G'aliaskar Kamal teatri sahnasi. Bunda buyuk artistlar chiqish yasagan. Sizga o'rin yo'q bunda. Qumash olamag'iz. Qo'g'ilmag'iz dag'ir qillarına. Satılmaymiz dünya mallarına. Halkım kelgen onda bütün qarın, salavatlı dinlab manglanırga. Selam aleyküm babay. Ve aleyküm selam. Hayda bismillah'la başla. Bismillahirrahmanirrahim. Küpten indi, küpten uçraşkanı yok. Kadirlinsiz birge şoklarını, Güngillerde yürgen tatlı sağır, Şul şoklarının munglu yetkeri. Güngillerde yürgen tatlı sağır, Şul şoklarının munglu yetkeri. Ortak idi uylar aylı kişiler,
biz görmedik onday yotlarını. Ellerde yürgen dostluk hisi şul şoklarının muğlu yetkeri. Birge utkan ümit tulu jırını yürek indi min katı atladı. Ülkenlerden tanır jırlar kaldı, ul jır bizinin yaşlıki yetkeri. Ülkenlerden tanır jırlar kaldı, ul jır bizinin yaşlıki yetkeri. Ul jır bizinin yaşlıki yetkeri. Hayırlı kiş. İsen misiniz hürmetli milletdaşlar? Barıgızda zor bayram bilen barıgızda. Bugün sizge takdim etken 23. sonlu tradisyon tamaşabız. Hem anı ismi ciddi temaga beylengen, anı ismi uylanırga urun bar degen tema bulacak. Birinci çıkışımızı Toğan Yakka Mehabbet bilen başlayıp jiberdik. Birinci jır bizim yaş vakittagi jır isке düşürdük. Yetkar degen jır. Hadi Toğan Yakka Mehabbet'in Rüstem Zaripov özünçe anlatta. Anın jırı Yusuf Alan degen. Dire yağı bidre urman Yusuf Alan. Uramında urman şavı jilizgenide. Ak buz atlarga atlanıp senin yakka uşa idim aylı kişilerde. Ak buz atlarga atlanıp senin yakka uşa idim aylı kişilerde. Burşi avul Yusuf Alan. Sinde aşık bulgan idin meni bir kızga. Tını külürde yüzüp ona üzgen idim tün büyükler. Kökte yanıgan şapta yıldızlar. Tını külürde yüzüp ona üzgen idim tün büyükler. Kökte yanıgan şapta yıldızlar. Sina baytım Yusuf Alan yıllar uğram. Uzak yürgeşit jirlerde kanıgırı. Baya gitti mal yavlıklı ulu güzel kız. Dige gitti seni kaldırır. Baya gitti mal yavlıklı ulu güzel kız. Dige gitti seni kaldırır. Dige gitti seni kaldırır. Rüstem
Zaripovdan so'ng Rüstem Zakwan ijodına ko'chiramiz. Bugun Rüstem Zakwanning eng ko'p jırlangan jırlari Rüstem Zakwan so'zlarına bo'lur. Endi u bizning uchun Tatariston uchun birinchi nomerli shoir. Alfred aning jırlanan bir ko'p jir yozdi. Shular Firzer. Alfredning yangi jiri Rüstem Zakwan so'zlarına rahmatimni kila aytasim. Yağın benim uyununda senin Uynap üttü sabay şaklarım Urman kırlar buylap kolonlarda uynap Der kaydası kile bir kaydasım kile Yürüp bile kabatı şul şaka Urman kırlar buylap kolonlarda uynap Der kaydasım kile bir kaydasım kile Yürüp bile kabatı şul şaka Gidiş bu yıl yemeli Şişme sıvın temeli Susam baytam senin nazlarına Şiremine yatıp Yaşlığıma kaytıp Unutulasım kile Unutulasım kile Unutulasın kile birazına Kırgan şiirler matur Güzel bulsalar da Sine kaytsam kilimi gidesin Avul kayım deyip Sine başı deyip Rahmetimini sine Rahmetimini sine Şen yürekten kile eytesin Avul kayem deyip Sina başı deyip Rahmetimini sina Rahmetimini sina Şen yürekten kile eytesin Şen yürekten kile eytesin Bu hatun benim ijatını 20 yıl düzey ekan endi. 20 yıl qarayım endi. Rahmat endi. Olib qo'yam. Olib qolib ikkimizga bo'lar ya bu boy. Yo'q. Olib qarab turma bu kazyol degan so'z bu men kazirok bit. Shunga burak aytgan. Obay! Astag'firullah. Obay! Xot kelgani o'qib ketdingiz hali. Bunda men obay. Mana Kışkırıp kız abi. Bütün halık işitsin. Hürmetli milletvekiller, vatandaşlar, gazizlerim benim, Tatarlarım. Ahir zaman
Barıgız. Kışkırıp okuğuzunda sügüne turan sözler yok muydu? Güzel bar. Eydi okusun. Ey, kim ayttan Üskenim? Ne diye ahir zaman? Kim ulap şagardağını? İnternetten gördün mü? Abi okudık. Ahır zaman bula ulamı bula. Kuşirdiler gine hani. Ne bulaşak? Üskenim, mine şu şundi matur dünya... Mısır kim? Malar men abi, malar. Niye? Ahir zaman degen eber yok, ul anda eber bulatırgan. Mine ul yalqavlar üçün, bulmaytırgan, jamiyetke faydasız kişiler için ahir zaman köpten kelgendir indi ul. O anda eber yok. Barız qaytıga jam Üskenim. Abi, ahır zaman bula. Mine bulgaç gelirsiz ya mi? Bulgaç gelirsiniz. Kütüp durmuşsunuz şunda. Bar Üskenim, bar. Bar, bar, ümit yok, bar. Bar, zemi. Konsert kurağız azırak mine. Bugün makineli konsert, big matur ettirip. Kara orunuz var mı? Var abi var. Basıp qaraybesin. Davay, davay. Kelelim da. Bütün eybirini bozdun beyt. Zapiski berek edasınға қалдың. Көріп тұрасың, настроенisi yok. Жырның сөздерін білмей. Кім енді отның ортасында кіші концертіне келе, сырида кініп. Биримін біріні. Ник біле бұлар келгенler бейт. Бар. Бұлар искусствоны аңламай бейт. Ey. Üskenim, Kamal teatrına, bizim teatrına sanatını anlamadıran kişi kilmeyi. Baraq zemi, qımışılamağız. Evet xalaq edesін xalaq. Мен де шуларны мақтап тұрам. Шушы миллет білен, шушы халық білен, нешік ішлемейсің де, нешік ешемейсің. Рахмет. Barığız. Haydi boş. Tanır jırı. Alfred'in 5 yıllık yazған jırı. Yaratу деген. Bir güne gün көрмей тұрсам сағынама қошыларыны Зифа қамышларға қорап тараттан сағышыларыны Жилде дүлқын көтерілі ұрғыла арғы ярға Айырылу шексіз ауыр үзіліп яратқан арға Yaktı külden zəngər kökə Sozulğan akış yola Fahişən tırmışqa aşarsın Yaşıgının xıyalı Jildə dulqın kütərilə Urğıla arğa yarğa Ayrılı uşiksiz ağır Üzülüp yaratkan arğa Qamışqa qağılsa sular tivrələyikən Ak tuşlarda yüzər idim Jillərlə bulsam jirikən Jildə dulqın kütərilə Urğıla arğı yarğa Ayrılı şiksiz ağır Üzülüp yaratkan arğa Kütərilə Urğıla arğı yarğa Ayrılı uşiksiz ağır Üzülüp yaratkanlarga Ayrılı uşiksiz ağır Üzülüp yaratkanlarga Salavatның eski jırları maturin değil mi? No, Яңалар да нашар дип әйтмим, яңалар да әйбәт. Но аларын тыңларга кирәк, бераз күңелгә сеңдерергә кирәк. Эй, каян табып, каян җырлап бетерә бу җырларны. Молодец, салават. Молодец дидем дә
Salavatı şup diye başlayan eliminde. Hey, boş eğlengendir indi. Avgust ayında şunda Irak bula indi ol. Şunda Irak bula. Ey. Mene, ahır zaman alından, mene mınday Moңlu tavuşlarını Moңsuzlar basıp giderdi. Moңlularını işitüşüler azayırdı. Ondan son, teki Moңsuzlarını azdırışı firmalar kübeyirdi. İyi, Allah'ım saklasın, Allah'ım saklasın. Qaralı. Bu seyir kort kim ol? Dvornik desen, dvornik tugul. Elleniler silene. Kim ol? Benim ebeyeyte ahır zaman aldından Hızır İlyas ellen indi kıyafetlerine kirip kişiler arasında yürürdü. Hey! Sen şol ekiyetke ışanasın mı? Yok bit ol ahir zaman. Ul bit halkını korkutup durur işingine uylanıp çıkarılgan ayber. Mine dünya bitedigeç. Bütünüsünün de ıjmakka kiresi kileşek. Min bit indi sana yok kagan aytmayayım. Ijmak sertifikatların kübrek hem tezirek işledip. Bizning bit başka satar nerse yok. Urmanlarını satıp bitirdiler. Gümbed ajiyip bulmay. Jirge huja tabıldı. İyi. Buzavda arkalap bulmay. Yılgalarını satalar bit indi. Karaç da tutup bulmay. Qaralı. Elle biz senin bilen havanı satık mıken he? Hava? Ha? Havanı koya tuturabız abi. Havanı mı? Havanı. Havanı tutur. Hoppa ki. Elle şıkındı indi. Taptım! Biz senin bilen milyoner bulaşakmız. Milyarder bulaşakmız. Gidelim bunda. Gel tezgine. Göresin mi? Balkınını kurem abi. Nindi balkon, выше biri. Düşemni kurem. Mелко плаваешь, iske kara. Enerse varsa onda. Tintek. Oy! Oy! Biz senin bilen oydan şiir sataşakmız. Kışkırma. Satabız da, akşalarını alabız da, koşabız. Abi. Birse. O Irak bitu. Ay, tintek. Biz bir tane de minirge jiyinliybiz, satabız gına. Ha. Karal abi. O Irak mı? Moskova Irak mı? No, sen mene oyunu kuresin mi? Kurem abi. Moskovni kuresin mi sen? Ha, kurmayayım. Vat şundan o'zing uylayindi. Tak. Heybet. Qaralı. Eğer bizning oyda hazır heybetgina ishlab ketsak. Aha. Tak. Bu senin Srednye Aziyatskiy pasporting bormi bitali? Senga yangi pasport, yangi isim. Senga Oy, tug'an deb isim qo'shamiz. Звучит? Karal abi. Şap. Aynı kilogramlap satabız mı? Tonnal, ay, gektarlab, sotilab satamiz. Ey anglatam, nechga ishlanganin. Enişe sunga satabız abi. Ansa senga kerak tugul, dollarlab satamiz. Haydi. Alırlar mı iken? Hey, boshsiz. Sotuvchisi bo'lganda, oluvchisi topilur. Haydi. Alırlar mı iken? Ishlaymiz, haydi. Altınlar indi. Mene kişisi mağnasırak bulgan sayın şubi kübrak kola. Hey, ahır zamanından bütün dünyanı şub basardı şu. Ata oğlunu, ona kızını bilmezdi. Hey, tuğanlar arasın mal buzardı. Hey, birisi aldanır, ikincisi aldar. Mene şundilarga yoluğa kurmayız. Aha. Kimdir çığa bakay jırlarga. Ha. Bu şekilde bilen bitmiş. Bu bit zülfet fakir değil mi? Bu valla bit tevfikli valla bu pişir atmaz. Valla biteydi zırla.
Ышраштык кишки булында яш жигит белән яш кыз Нурланып янды алдымда күзләрең ике йылдыз Айрылыштык бик базга алсу таң аткан чакта Бөгелеп калды бер ярдан бер ярга салган такта Айрылыштык бик базга алсу таң аткан чакта Бөгелеп калды бер ярдан бер ярга салган такта Син атлап чыккан чактала, син атлап чыккан чакта Ömürge siyermin deyip aytdim min tыныч кына Вәгъдәбез шахидти булды бер ягышым ыртына Айрылыштык бик базга алсу таң аткан чакта Бөгелеп калды бер ярдан бер ярга салган такта Айрылыштык бик базга алсу таң аткан чакта Бөгелеп калды бер ярдан бер ярга салган такта Син атлап чыккан чакта, син атлап чыккан чакта Искә түшәсең син һаман күңелдә мұңлы сагыш Басманы инеш агызды безне як-якка язмыш Айрылыштык бик базга алсу таң аткан чакта Бөгелеп калды бер ярдан бер ярга салган такта Айрылыштык бик базга алсу таң аткан чакта Бөгелеп калды бер ярдан бер ярга салган такта Син атлап чыккан чактала, син атлап чыккан чакта Айрылыштык бик базга алсу таң аткан чакта Бөгелеп калды бер ярдан бер ярга салган такта Айрылыштык бик базга алсу таң аткан чакта Бөгелеп калды бер ярдан бер ярга салган такта Айрылыштык бик базга алсу таң аткан чакта Бөгелеп калды бер ярдан бер ярга салган такта Син атлап чыккан чактала, син атлап чыккан чакта Так, Айтуган, мин әйткәннәрне эшләдеңме? Эшләдем, абай, эшләдем. Күрсәт. Абай, айны упаковать итеп куйдык. О! Шәп булган бусы. Хәзер территориясын осваивать итәбез. Молодец, молодец. Әйбәт. Нәрсә булды? Ойда кеше бар. Ничек ойда кеше бар? Әле бит ойны сата да башламадык. Кара. Ал әле башыңны. Так. Ага. Әйбәт кенә ой бу. Сарык. Син бит залны карыйсың, ойны кара. Үземдә. Тагын бер карыйм әле, зуррагы юк микән? Юк шул. Так, бусы белән молодец, әйбәт эшләгәнсең. Так. Оҗмак сертификатларын алып килдеңме? Алып килдем, абый, менә. Ашыкма, ашыкма. Hürmetli milletteşler, gaziz halkım minim, vatandaşlar, sizge öndeşem. Bizning ijmoq sertifikatlari nihayat hazır. Bugünden ijmoq eshiklari ochiq deb e'lon etam. Onun için sizge bari tek bizning biletlarini gina olirga kerak. Biz endi Salavat konsertindagi simon 8 turga bayani bo'lib turmadik. Bizde bari tek 3 kune baya. Mine hürmetli balkonlular, sizden başlayık hali. Bizning balkonlular için nindi sertifikat qaralgan ekan anda? Oy tuğanım. Alarның bəyəsi 50 min. 50 gine min dey. Nerseler kireyinde anda? Okub gitem. Bir bölmə, 3 tapqır aşatu, ortaşa klimat, 4 bölməgə bir duş, bir kuxnya, surgaz начало,
Ahırı zamanı, itakansa ahırı zamanı disvitilin degen. O, bu indi balkonlar nek sizning için işlengen. Siz indi yukarıda oturasız. Yartı yolunu mingensiz. Urilip bilet alasıgına var. Hem indi bizning gazizlerden gaziz. Kon kardeşlerimiz. Onlar indi bizning şoşunda matur ittirip alda oturgan tuğanlarımız. Biz siz neden unutmadık? Sizge de sertifikatlar äzirlengen. Ay tuğanım, alarga indi sertifikat äzirledin? Olarga beyesi 100.000 abay. Sizniki bütüney 100.000 dey. Şortları? Zor bulmagan ayırım yurt, bir bölme, kuhnya, tuvalet, stoящий duş, 3 tapkır aşatu, atnaga 1 tapkır hur kızı обслуживать ите. Dengiz Irak tugel, холодильникта salkın sıra karalgan. Evet. O, abzay gördün? Bu siňa indi Bekir sanatoriysigina tugel. Atnaga bir tapkır hur kızı обслуживать itedi ya. Kstати, aytugan, sen anda hur kızın az koygansın, arttırga kerek alarını. Bu beyege jit abay. Нормальный мужик bilen şaştırma özüňni. Sen kara eleminde zaldan indi bizden bahadirlarımız otur ha? Atnaga 3 tip yaz, özleri karar. Yarar abi yazıp koyarım. Hem indi bizning VIP kunaklarımız. Alar indi bizning 5-nji ret, 6-nji ret, 7-nji gafı itigiz. Min sizge teneffüste özüm şakırı bileti çırıp berimin, yeme? Hem indi 8-nji, 9-nji retlerge mahsus VIP sertifikat karalgan. Ay tuğanım, oku пожалуйста. Ayırım kattış, бассейн, шведский stol, kara mınça, ak mınça, турецкий mınça. Ay tuğanım, to'xta. Mine şuşu VIP kunaklarga benim isimden, direktor isiminden deyip bir bonus isteytme. Bonus. Bonus. Atnaga bir tapkır tilegi bulgan kişiге temukka ekskursiya deb yaz. Düşmanların qarap qaytırlar. Anları bizning anda skidkalar qaralgan mı? Karalgan abi, no только bir kişiге gitme. Ha, isке düştü. Ol indi 23 yıl boyu Salavat Jır Teatrına yardım ko'rsatgan kişimiz, şuşa Kamal Teatrının direktoru Şamil Zinnurishqa 50% taşlama qaralgan. Hem indi aytugan tuğanım, bizning bitelimne şulay көркемgine maturgina ayttirip basıp, oturup qaravçılarımız var. Olarga indi sertifikat äzirledin? Olarga abi, kömek заявка. Nişek? Nişek служебныйдан kirgenler, teginde de şulay kirirler. Allah akbar. Anlaşıldı. Evet. Gidip turguz hele. Ey balalar. Kiş oldap bergençe miňa gına bulşasın hele soňa. Hey babay, sen bizning arada bitirilesin. Sen nerse sertifikat kirek что ли? Benim sertifikat alıngan indi. Mene siz özüňiz turunda oýlagyz, özüňiz turunda. Kstати, Nerse? Rifat iş. Elle minga da oydan 1-2 jir alıp koyurga indi. Dünya halin bilip bulmy beyt. No men allar indi kvartallar kirek tugel indi. Özübizden Dirbushka gibi gerek jir bulsa şol jite abay. Özü alganna özü şonu birey. Hey brat, ты что? Özü bizning kolda beyt. Özü bizning kolda bolganda sen qara, yaxşırak жерден alıp kalırga tırış. Ana, Svidim, Kazankaga qarap turgan jerin, ya bolmasa ipodrom yagına qaragan yagın. Sen bit at çabışı yaratasan. Yok abay. Menga VIP urunlar kirek tugel. Eni de şulay deydi. Mene oğlum eniňni tıňlawuň dürüs bolgan. Enilerini tıňlara kirek. Olar eniler bilmiş aýtmylar, çünki olar sizgir bolalar. Qara bolalar, qoya men sirlerge kumaş olamazdı. Bar çıkıp turguz ali. Men menda işlisim bar. Bar. Көрген сайын қуасың, görüp. Bar. Mene salavat da çıgam. Ey babay, salavat bilen şiraştır, пожалуйста, bizde. Bar. Selam babay. Assalamu alaykum. Ne işler? Balalarını terbiyelidiriyim. Dürüst. İyi, enkeylerini kadirlegiz. Enkeyler alar izgi canlar deyip terbiyelep durur. Dürüst, bik dürüst etkensin babay.
Менә шулай да әни дибез дә гел генә әтиләрне онытабыз. Анысы бар инде, анысы бар. Менә әтиләр турында бер моңсу әлбәттә. Шулай да инде үз әтиләрнең исәннәрендә, үлгәннәрендә искә төшереп алыйга бер тапкыр. Хуш әтием дигән җыр башкарам. Утырып торма. Yok, men эшләрсә таңлыйм, утырга вакытым юк минем. Таңлыйм мен, таңлыйм. Хуш әтием инде мәңгелеккә айырылды безнең аралар. Үзгәләнеп күпме еласак та күрешергә юк шул чаралар. Хәлләремне сиңа сөйләп тормыйм, син бит әткәй барсын беләсең. Без шатлансак көләш, борышылсак моңсу булып төшкә керәсең. Canlar diye kaytalardır. Her atmanın jımığa kişini de dersigine dua kılmaz mıdır? İske alıp minin işini de bay vakitte hiçbir bayra almayın. Elle isen elle Ulgansen ağır şakta isen keşekebe köşke girip kineş biresin. Hallerimni sana söylep durmayım, sen bit etkey varsın bilesin. Biz şatlansak güleş borışılsak moңсу bulup düşke kerəsin. Güzel rahmet. Радикат сәлам. Радик үзігіне өремей, ол бөттен тоғандарын жатырған достым бар менің. Ол тұрда соңарақ әйтіп кетіремін. Хөрмәт тамашашылар. Менә мен бұл тамашаны әзірлеген вақытта хазіратынан кеңеш аштым. Менің бик дос хазіратым бар, мен ышанам, ол бик итағатты тәртіплі кіші. Мен айтам шундай эшлейбез ней тамаша динге кагылышлы эшләйбезләр бик күп булачак дип үзем белмәгәннәр аңадан сорадым. Һәм шундай хадисне иң дөрес ничек аңлатырга андан сорадым. Шундай бер хадис бар. Расулыбыз Мөхәммәд галәйһиссәламнан сораган бер сахаба. Сахаба дип әйтәләр инде пәйгамбәрне исән чагында күреп, аңа иман китергән кешене сахаба диләр. Бер сахаба сорый икән. Әйтәләр зинһар өчен ата-ананың хакын җилкәбездә йөрткәнебезне беләбез. Кайсысының хакын башта үтәргә кирәк икән дип сораган. Җавабы: Беренче әниең дигән. Икенчесе кем дигәч әниең дигән. Өченчесе кем дигәч әниең дигән. Дүртенчесе кем дигәч әтиең дигән. Менә шушы хадискә таянып без шушы чыгышыбызны эшләдек. Беренче җырыбыз әткәйләр турында булса, хәзер 3 яңа җыр әнкәйләр турында. Әле бер чыгыш, бер концертта әнкәйләр турында 3 җыр җырлаган юк иде. Менә шулай хадискә таянып эшләргә булдык. Ләкин тамаша башланыр алдыннан гына без бу теманы шаккына үзгәрттек. Җыр әлбәттә әнкәйләр турында. Шулай да барыгызга да мәгълүм зур фаҗига. Татарстан өчен түгел, гомумән
Россия халқы үшін көрілмеген фажиға болды. Bulgariya теплоходы турында айтам. Котышкыш хәл. Менә әйткән җырында бар иде сезгә. Айрым кайгы түгел, илгә кайгы килмәсен ди. Менә бу илгә төшкән кайгыларның берсе. Безнең күргән кайгыларыбыз, ишеткән кайгыларыбыз соңгысы шушы булсын. Әлбәттә, исән калганнарга, югалткан, туганнарны югалтканнарга Алла ярдәм бирсен. Инде үлгәннәрнең урыннары җимакта булсын дип, шу урыс айларында шушы җырны шушы фаҗигага багышларга булдык. Алла Тәгалә безнең әйткәнебезне ишетер һәм башка кайгы хәсрәт бирмәс дигән зур өмет белән башкарабыз. Бу җырның авторы да шушыны теләктә. Физдар Муртазин, Олы бурыч. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Kılgan gamellerin eşsiz uzun idi şu jide boğun cevap tutasın. Ömürler jitmese, Xuday kişirmese, onuklarga cevap biresin. Ucumak başkışıda, Təbuk saltınıda, ənkeylərinin ayak astınıda. Mərhəmətli ona, təvfiqli bala bulu, ulu buruş Xuday qarşınıda. Yaralı yazmışlar, günahsız sabıylar, Niga şulay Xuday kimseteken. Kimlərinin rənjiwin, kimlərinin qarğışın, kim günahın sizge köşergen. Ucumaq başqışıda, Təbuk salqınıda, ənkeylərinin ayak astınıda. Mərhəmətli ona, təvfiqli bala bulu, ul buruş Xuday qarşınıda. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Nişikler ginesin, bu turmuş sınavın, babını yalğışını ütesin. Öz günahlarına özep cevap verip, balalarga birmi gitesin. Acımak başkışıda, Təbuk salqınıda, ənkeylərinin ayak astınıda. Mərhəmətli ona, təvfiqli bala bulu, ul buruş Xuday qarşında. Mərhəmətli ona, təvfiqli bala bulu, ul buruş Xuday qarşında. Ul buruş Xuday qarşında. ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Rahmat yama. Bek zo'r rahmat. Ey, mana bit. Ijma qishlari, bir g'ayibsiz bolalar. Allohga shukr. Xotin qizlar temasin davom etamiz. Bu anilar turida ikkinchi jirning avtori Rafiq Tajiddinov. Bu endi eson-sog' anilar bizga ham xotin qizlar bizga madhiya. Xotin qizning qadrin bilik degan. Xotin qizim izgi joniyasi nasl shirin davom etuvchi bir-birsine yolg'a bovanlarini kelir zamonlarga iltuvchi xotin qizlar kishgan g'azablarini anlaydizmi erlar borisini da Yukka aytmaganlar o'jibaq deyip onalarning oyoq ostida. Yukka aytmaganlar o'jibaq deyip onalarning oyoq ostida. Armış itken yerler ömür buyu şular akılına tabanıgan şular saklay bizni asfaltlerden yılıp ala jiliden davuldan Kadın kızlar kişken gazaplarını anlay bizni irler parısını da Yukka aytmaganlar o'jibaq deyip onalarning oyoq ostida. Bir senin eli kadrini bilip Jitkermiybiz bu gayhamanıda Ömür yolumuzda tuğra bulup Yaşay alsak idi alarga Kadın kızlar kişkeni gazaplarını Anlay bizni iriler varsını da Yukka aytmaganlar o'jibaq deyip onalarning oyoq ostida. Yukka aytmaganlar o'jibaq deyip onalarning oyoq ostida. Onalarning oyoq ostida. Bu yerinde tege dertler jir Allah'a şükür dert. Benim klasim bir yerinde tege xat irler ömür boyu xatın kız akılına tabınıp yaşangan degan yerine jetkeş. Mening aşanam elbette şulay. Bu klasik yani için şunday bir qissa var. Bu hadisi bir qissa. Babay, eshitgan barmı ekan? Şunday bir qissa var. Eleginde qo'shandi bilmayman kim ekanda bilmayman so'raganda xatirda qolgan edim. Elek eshitganim bor edi. Bir podshohlikni bosib olgan deydi. Bosib olganda g'askar boshlig'i aytadi deydi, jingilganda kishilarga endi. Irlarni barında o'tiramiz. Xotin qizlarni ham bolalarga temaymiz. Siz chiqib ketingiz krepostdan. No ko'pmi ko'tara olasiz? Eng qadrli kerakli evlaringizni ko'tarigizda chiqib ketingiz degach, bütün xotin irlarini ko'tarib chiqib ketgan deydi. Degi podshoh shok qotgan deydi, bütün xotinlarning aqlini. Shoytib qutqargan deydi.
Sözünde turgan. Nendey millet buldu ekan ol? Bilmeyim şol. Bizikler tugulur indi. Bizikler ko'tarib yurtmaz. Bizimkiler de kütere. Paşam. Ne konaktan koytkanda kütereler. Baba sen soňa kaldың, indi ol zamanlar özgerdi. Hazır biz xatlarını ko'tarib yurtamiz. Şulaydı şu. Kızgınış halin, neşesin indi. Zamana özgere. Hala min soňga wagtda sizlerge yaratam, min yaşakta dep. Çünki minde ola kişi bitindi hazır. Mana biz yaş wagtda bizning üçün uylanışkan wagtda indi eng zor eberlerin birisi o ati aniden Fatiha. Fatiha bulmasa indi nikah da yok, başkası da yok. Zor eber idi. Fatiha. Mana hazır özgerdi zamana. Hazır Fatiha tugul, hazır Fatir. Bireler. İş bölmeli. Zagız da yok, nikah da yok. Fakat durup turguz. Deyip, trenirovочный baza. Bilmezler deyip korkalardır indi. Elbette yaşav yok. Çünkü Fatiha yok. Mesela bir bulsa, aman indi biz hatırlayayım, indi toy vakitinde indi hayır Fatiha olgaç, atinin en zor bilagi par minder bulaydı. Hatırlayınızlar indi, par minder indi o en zor bulag. Çünkü yani men özüm de bilem nechega yaşalganın. Bir minder yasar üçün, zurguna bir minder yasar üçün toyga 8 qas kerak. Hala şunu dostum Fizer Murtazinga söyleyeyim bir gün. Kildi de iyul ayında söyleyeyim. Metem konsert aytatan sözlerim şoy metem 8 qas kerak. Yok 4 dey. Metem yok Fizer 8 4 usal bitinde. Aşkma kadir dey. Telefonun çağırdı. Boğağa şaltırata hatun Naylaga. Koydu teginde tavuşunu kışkırtıp koydu telefonun. Nayla men bu. Yani bir minder işlerge neçe qas yana kerak. Hatun ayta 8 hayvan dey. Attırdı. Elbette o hatırını hayvan deyip yaratıp ne deydi? Onlar büyük matı duralar. Şuna metem tezler buruşulma. Metem silikte dürüst bularga может. Metem belki meşalarının qazı zorrak oturgandır. Şuna metem bizni yakta mena an bir tane an hayırşının qazıda bir ki bula. Üsmey turgan. Mena biz men özüm yoluqqan da var, buluşqan da var. 8-10 qaz kerak idi. Şuna buna kaset düşegeç birinci günlük indi bir eng birinci kengashim elbette hatun. Mana başka bir de kengashmasam da kaset turunda kengashasham men bilan. Mana kaset neydi? Ey bigrek deydi. Нәрсе тресі şunu kiyip çıgasın. Eng неудачный кашем şu konsertte men ayta. Metem leysen ana teması var. Metem bu spesiyalini əzəlendirdim. Mana minder taşın hatırlatamı şu. Ne şusundu? Şeşekli. Minder sürüğü. Minder sürüğü. Hani metro 80 deyin. Hatırlayayım ben hemen. Karale, menikiler uşağın. Seninki yastık dışı. Yastık. Yastık degenler öyle hallirak orta gayla bulsa yastıkta böyle gider indi. Hadır indi anda eberler yok. Hadır paralon. Şunda tegarimiz var bizde. Afret'in yanı tema, Rüstem Zakvan bik matur tema yazgan. Rüstem'in etkenimçe bizim bu sezonda en popüler hem en kerakli şairimiz Enkayim minderleri degan. Enkayimning matur istaligi Toygulagi mamut minderlerge Bahri singib qolgan enkayimning dua sözleri Bar bo'lg'iz bolalar deyip bar minderler enkay bulagi Yaşı kebek mamut minderlerde Enkay ruha izgi tilegi Bar bulg'iz bolalar deyip
Var minderler erkey bülegi Yaşı kebek mamık minderlerde Erkey ruhu izgi dilegi Tuğan jerim seni sağınğanıda İşitten min qazılar tavaşın Ötkenlerini Barılap xətirində bala şaqqa Qaytıb barışın Bar bulığız balalar deyip Bar mindərlər ənkəy büləgi Yaşı kebek mamık mindərlərdə Ənkəy ruxu izgi tiləgi Baz yıllıkbaş iniş kıyılarında Enkey közün mamık ışırgan Bəxit dilep Bakmamıqdan enkey bizge deyip Minder tuturgan Var bulığız balalar deyip Var minderler enkey bülegi Yaşı kebek mamık minderlerde Enkey ruhu izgi dilegi Var bulığız balalar deyip Var minderler enkey bülegi Yaşı kebek mamık minderlerde Enkey ruhu izgi dilegi Yaşı kebek mamık minderlerde Enkey ruhu izgi dilegi Enkey ruhu izgi dilegi Aferin Rüstem Zakıvan. Allah, tağım bir şabamında. Sola bak. Tağım bir kurt şaba ortından. Nerse buldu? Ana bir kurt şaba ortından. Tuttum. Tuttun mu? Yarar. Hadi bulagın uzun birip çağıran ben anan. Vay Allah. Ekil da. Malaliş. Ha? Hazırgı bağlarını indi ha? Şabalar gına. Oh, ara gitarışına. Silaşım hele. Yaratan ben gitarışı jigitlerini. Uzumda edirek şiirtkeniyim yaş çağında. No hallerini çıksın oğlum. Nişleysen? Не, бабай, по-татарски не bilmez. По-татарски не bilmez? Bu Urus malayadır indi. Как зовут-то, сынок? Альберт Гиндулин. Альберт Гиндулин? Татарин? Ну, типа того. Типа того. Нишесегенде була инде турмушта андай халлар була. Туган телен, әнкәй телен белмей. Нишесегенде? Әни сөті белән кірмәгәнне, вамин сөті белән генә кірмей инде. Ну, сынок, что играешь-то? Ну, а что закажут, то играю. А, что закажут? Миндә бер жыр заказа итим әле. Ну-ка, сынок, дай-ка мне фа диез минор. Не курю. Не курю? Сынок, нот что ли не знаешь? Ну, это наши враги, бабай. Ноты наши враги? Anladım mən. Bu sluha jigit, qulağı şəbişdə bu jigitdən. Mənə fa диез минор вот тут, вот примерно. Ну, это могу. Можно? Ага.
Anlıqlarını kim soң yazgan? Әллә дөрес, әллә ялган? Кем гаепле, кем соң надан? Белми торган шикле заман. Ахыр zaman, гомер мәйдан ниләр язган? Кемдер эзли җирне айдан? Ахыр zaman. Илем китә, юк тәрбия, кемдер хаман байлык җыя, очны очка ялгый алмый, гади халык нужа куа, аныкларга ниләр калыр, өмет көтсен алар кайдан, ата улны, ана кызны белми торган гаҗәп заман. Безнең халык шыдам халык, матур тормыш көтә хаман. Килер ул көн, мин ышанам, килер җиргә якты заман. Гомер мәйдан, оҗмах кайда, якты тормыш кемгә язган? Минем өмет сүнми хаман, килер заман, тигез заман. Гомер мәйдан, оҗмах кайда, якты тормыш кемгә язган? Минем өмет сүнми хаман, килер заман, тигез заман. Минем өмет сүнми хаман, килер заман, тигез заман. Рахмат улым, молодец. Так, Айтуган, 110. ничек анда безнең эшләр барамы? Бара. Вообще йоклаган юк, көне төн эшлим. Молодец. Кара абай. Сә. Айдан җирне ала башладылар. Да? Звидом айның Кремльгә карап торган ягы почти сатылып бетте абай. Әйбәт. Абай, Ау. айның тулган чагында сатып калырга кирәк. Да. Кара әле. Ау. Сатып калырга дигәндә, айда МЧС буламы икән ул абай? Безнең халык айга менсә, МЧС обязательно кирәк. Кстати, Нәрсә? нефтяниклардан заказлар күп, VIP урын сорыйлар. Әйбәт, кара, ул нефтяникларга урын табырбыз. Акчаларын күчерделәрме? Күчерделәр абай. Син кара, акча белән сак бул. Анда Америкада дефолт булырга тора. Доллар белән ала күрмә тагын. Только үзебезнең акча белән генә. Абай, үзебезнең акча белән алдым бит инде. Молодец. Башың эшләгән, китер акчаларны. Хәзер алып чыгам абай. Менә, Болай сатсак, бер айда бетерәбез бит. менә. Әйбәт. Чагына. Менә абай. Шул хәтлек күпме ни? Абай, үзебезнең үзбек акчасы белән алдым. От дивана. Күренеп тора инде Үзбекстаннан кайткан татар икәнең. Бар алыштыр, банкка бар да еврога әйләндер. Инде үзбек акчасы. Абай, дөрес әйтмәдегез. Кайткан түгел, кулып кайткан татар. Бар, телеңә салышма. Алда тизгән акчаларны еврога әйләндер. Ярар, Үзбекстанга җитә ул безнең туганнарга. Үзебезнең үзбек акчасы дип тора. Балалар, менә миңа гына булышыгыз, берәр файдагыз тияр, Ахыр заман дип йөргән буласыз. Бабай, Булмый ул. син аны нәрсә миңа карап сөйлисең соң? Ул ахыр заманны мин уйлап чыгармадым бит. Ну, син уйлап чыгармагансың инде. Синең шикелләр уйлап чыгарган. Имеш, ахыр заман 12нче елда була. Булмый ул, 12нче елда булмый. 13-тә? 13-тә булмый инде. 13-тә универсиада уздырабыз бит. 14-тә? 14-тә Сочида олимпиаданы эшлисе бар. 15-тә? 15-тә выборлар бит инде. Президентлар, депутатлар сайлыйбыз. 16-да? 16-да бит инде мәшһүр Тукаебызның туына
130 yıl, Tokay yılı. 17-de. 17 пока буш. Но президентimiz Minnihanov Рүстем Нургалиевич Татарстанның авторитетін тағында арттырыр үшін бірер бәйрәм уйлап шығарыр ул. Олайса 18-де точка. Менә 18-дә точно булмый инде. Анда бит бөтен дөнья чемпионаты футбол буенча. Кстати, безнең футбол кая була ул? Кварталда. Казанка буенда. Да, аңладым. Безнең бит бер заказ бар ие. Рубин футболисты заказ берді. Ниндидер бер кара татар инде. Айдан футболны карап атасы килә дигән ие. Андый вид бармы безнең? Абай. Барым барла. Дефекатлы шул. Нәрсә, айда что ли дефект? Айда түгел җирдә абай. Ярты стадионны каплап тора. Нәрсә каплап тора? Теге бар бит инде Ваминның дачсымы шунда, коттеджымы теге, үйеме, Казанка буенда сары кыймалы. Аңладым да. Красиво жить не запретишь. Ай. Сөйләшербез. Күчерер. Абай. Күчер алмас. Нигезе нык. Нигез генә вата торган техникалар бездә бар. Эшләрбез. Абай. Фундаментын айыртылмаган сөт кушып салгандай. Да. Нишләргә? Нашылды. Қарады балалар. Ей, оптырысыз енді жоққа. Міне меңа бұлышсағыз, бірер файдағыз тиярие, урамнар шистарып қалыр еді. Бабай, сиңа булышып урам шиз тартып кына бит байып булмый. Безгә акча кирәк, бабай, акча. Урам шиз Бұл тартып. қара нишләп яшьләр эшләмичә генә акча алмакчы балалар, Әйдә, ул пенсионерның лекциясе бетми. Пенсионер ходячий. Пенсионер имеш. Әле күбеге шул пенсионерлар хисабына яшисез. Шулай битеме? Әле сез яшьләргә без пенсионерлардай эшләргә кирәк. Картларалар эшли дә белә, яши дә белә, ярата да белә. Менә мин дә берәүне яратам. Яшь чактан инде, яшь чактан ук. Без бит бер тапкыр гына гашык була торган идек. Менә хәзерге яшьләр, акчалары булса, көнгә 3 мәртәбә гашык булалар. Я в Астанида, я Южныйда, я транзит тирәсендә. Менә без бер тапкыр гашык була дирек та, шул хистән тәм таба торган идек. Менә үткәннәргә генә кайтып булмый. Ялган хисләр, ялган сөюләрдән Йөрәккәем тәмам сыуаныды. Яшьлеге менән кабат кайта миңа, яратам дип бирче кулыңны. Үткәннәргә бер чакырда мине, куяныга кабат сыйыныдыр. Тәүге хисне бәлки яңартырсың, сиңа да бит ялгыз кыйынды. Үткәннәргә бер чакырда мине, куяныга кабат сыйыныдыр. Тәүге хисне бәлки яңартырсың, сиңа да бит ялгыз кыйынды. Düşlerime kerip gül yüdeten, su boyları yalgız yüreğin. Tevgi yarım seni sağınanım, seni uylap sıza yüreğim. Ötkenlerge bir şakırda mine, koyanıga kabat sıyınıdır. Tevgi hissi belki yaڭartırısın, Sina da bit yalğız tıyınıdır.
Тірлігіме кері қайты болыса Сенегіне сайлар едім мен Бір яңадан тұрмыш суқымағынан Сенің білен атлар едім мен Өткенлерге бір шақырда мені Қояныға қаба сыйыныдыр Тәугі хисті бәлки яңартырсың Сиңа да бит ялғыз қиынdır Өткенлерге бір шақырда мені Қояныға қаба сыйыныдыр Тәугі хисті бәлки яңартырсың Сиңа да бит ялғыз қиынdır Тәугі хисті бәлки яңартырсың Сиңа да бит ялғыз Рустам Закон, Фирзар Муртазин. Бек зор рахмет. Бәрі бабай, Қой, алып қоям. еш янына құш болсын. Сен де өткенлер турында жырлайсың. Енді, нәрсе іске түшіруге бар бейт бабай. Мене мендеп те иске түсіп кетті бейт. Өткен шақлар, сүйген ярлар иске түсіп кетті. Мен бет бір жыршыға ғашық болған едім бет. Мене шо көңілден шық қой бірде. Бола тұрған қылы бабай, бола тұрған қылы. Сенің де болғандар енді. Андайлар ғана. Море! Море. Шолай шолай. Махаббат сондай нәрсе бет енді. Қаралы мәхәббәт дегенден бабай сұрайым әрі. Міне мәхәббәт ярату һәм сүю арасында нендей айырма бар? Нендей айырма деп. Олар ішісі де бір үк мәғнәдә енді. Ну, бар әзгіне айырма. Менә менің ойлауымша ярату ол бір мезгіл. Шундай мезгіл хис. Әміне мәхәббәт, аны кеңірек аңларға керек. Ол мәхәббәт мәңгілік. Рахмет бабай. Демәк, миндә мәхәббәт бар. Бар. Бабай. Мен яратам бит бір кішіні. Ғұмыр бойын яраттым. Міне үшін яратқанын да білмеймін. Ғұмыр бойын яраттым. Башта бір кіші кетмеше өзім бойын яраттым. Яшырын. Яшырын гына. Иә. Қазір енді қатын да біле. Қотанға бір тәсті олай бейт. СМС-ке оқи бейт. Білген енді. Білген ері. Мені қатын бек түзім ол. Солай ма? Аллаға шүкір, андай қатын. Күнләшмей. Күнләшмей. Бірден бір күнләшмей деген кішісі шырыл. Башта енді қазір халық арасында шығып ете тұрған сіз түгілінде бабай. Нешесің, яратқач яратамын деймін ана. Ну, шақ қына менен бірнеше яшқа үлкенірек менен. Үлкенірек. Өзіңде яшты өлінде неше яш соңына? Ну, бабай, Аллаға шүкір енді яшаған. Шулай ма? Яратам. Барып яратам. Нештеп көзің майланды? Майланды деп біләсі келәбейді. Кім екен шул? Міне кім екен дейді? Татарның шаңқада дейінді. Татар тұтып қарамай шанымай дейді. Бабай, мәхәббәт нәрсе екенін білген үшін гына болса да, сеңа көрсетем. Шулай ма? Сенің үшін гына апшын. Рахмет. Нұп қатынға білгірдәсі төгілі. Тұрмыш табыла бітін олды қәл. Салават, еш десең, еш та төгілінді, дивана десең, дивана да төгілінді. Бабай, біз мұнда! Легенда! Біреуіне һәм қабатталмас. Әлфия Залова! Бізде отырамыз, алға отырсынlar. Көрдің ме? Сен басқа халықта баса. Біздің халық шундай бит ол, мәғнәлі. Онда тортқа бұй алмайын дейін, пожалуйста. Қойтқаш өкілмәкті бар, менға жуасы бұла. Хәрмәт, нәрсе бабай? Салават.
Мин яратып ирген жерсе шуша бит инде. Senin bilen mingine diyen yaratışı, bütün dünya yarata. Şolay şol, jir şınаны bütün halk yarata şol, bütün halk. Hürmetli cemaat, bugün birinci tapkır Alfiye apa öz gıbrında sahneye çıkıp jırlamaya şak. O sizge balaşağı tugul. Mine isen sağ, kürdügiz, qarap qana oturağız. Şol da jitken. Otur indi. Tağın halk basa bit, otur. Hürmetli tamaşaçılar, bugün ofisial aravuşta sizin aldığınızda Alfiye apaga özümün məhəbbətini anlatam. Sizin bilen benim arada bir tapqırda Teyaşırın Batır'ın eybiri yok. Barda sizin aldığınızda buldu. Sizin barda özümüzdekiler benim tamaşaçılar. Bu indi şuna göre jigitler шығып тұрыңыз, пожалуйста, иә? İyi, jigitler çıkınız. Məhəbbət anlatalım қазір. İyi, barınız, bar. Olağıy. İyi. Mında intim hazır ola. İntim. İntim tügül de babay. Bizning yaşta hazır imtum. İmtam. Bilgenlerini okup qana. Çıkarıp jiberdim. Dürüst şakası babay. Jigitlerine. Tretий lишний. Anladım. Anlaşıldı. Yok babay. Yok babay. Gitmeli. Sen bit Alfiye apanı menen aldarak yaratkansın. Şuna göre sen qal babay. Rahmet. Bacay. Yalnız söz ettim ben de. Yok, eybetsiz bu. Ha, yok mu ya? Bu Tatar'ın tege международный sözü. Bu İngilizce söz bu menike. Alfiye apa, Salavat Nizametdinov, Başkırstan'da yaşayan benim yaktaşım. Mana bu жерni şu tamaşa için sana mahsus yazdı. Sözlerini yazdı. Zöhra Kutluğul'dina. Sözler de kuyda senin işine tege başkaça bir kişiye jarap bulmay. Matur jır, matur söz. Bir ömür az seni yaratırga. Bir ömür az seni yaratırga. Dik qaraşlar bilen uzatırga. Мәңгелеккә йөрәгемә кердең, мәхәббәтең белән йылатырга. Мәңгелеккә йөрәгемә кердең, мәхәббәтең белән йылатырга. Бер гомер аз гына, bir ömür az seni yaratırga. Bir ömür az seni sağınırga. Uylarımda tabanırga. Günlerimde gözlerimini yumam. Qaraşların bilen yabanırga. Günlerimde gözlerimini yumam. Qaraşların bilen yabanırga. Bir ömür az seni sağınırga. Bir ömür az bizge kavuşurga. Köpni yıllar ötken tabışırga. Uçraşkan biz ahırı senin bilen. Sarılarga gana sabışırga. Uçraşkan biz ahırı bu dünyada.
Sarılarga gına sabışırga Bergü biraz bizge kavuşırga Bergü biraz seni sakınırga Bergü biraz seni yaratırga Bir ömür az seni yaratırga Bir ömür az Evet ya Buzalova Birov güne hem qavatlanmaz Assalomu hocam. Elfiyekey, ayla gittik işerge. Davay 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 Savatanın işi var. İşlesin. Davay. Ey, biz gittik, ikevlep şükürdeşip, yaşaklar iskerşip işi geldi. Bırşılma Elfiye bak bırşılma Bu babay безопасный Davay Hazır koytam Ana Talat bağa şunday bolsun ol Sahneye çıktı Bir söz etmedi Bir jarjaramadı Nendey alkışlar bizge de şunday yazmış bilseydi Xudoy Hürmet bağa şulay bulurga tiyiş Әлі Әлфия апа бір күн бұршылы болған, мені шалтырата. Әне каш, келәлі, дей. Бардым, нәрсе болды мен айттым, бик қаты бұршылы.